cia Mombasa na Kilifi nĩcugũrĩtie kambeini ya thikũ 10 gũtarĩria mũingĩ ũgwati wa kũhũthĩra mũgũka. Kambeini ĩno ĩkũharĩrĩrio na njĩra ya gũtabania mũrurumo wa mĩcemanio matũũra-inĩ ĩrĩa ĩgũkuruhania ndumo na mathako ma ngerekano. Atongoria a ndini na ũteti mathiĩte na mbere na gũkũmithia ũhũthĩri wa mũgũka, makiuga nĩguo umbĩkĩire ũgwati gĩtarũ gĩa gĩcũa-inĩ tondũ wa ũrĩa ũkoretwo ũgĩthararia mĩtũrĩre ya andũ ethĩ. Waziri wa elimu ataenda katika majukwaa, aende aeleze vile muguka inaharibu watoto. Waziri wa health atakwenda katika majukwaa, aeleze hatari za muguka kiafya. Waziri wa youth, gender and sports atakwenda kueleza kuhusiana na hatari za muguka katika masuala ya vijana. Vijana wanaathirika vipi na muguka. Waziri wa mwisho ni waziri wa trade, atakwenda kueleza je, hii biashara ya muguka ina impact gani katika economy yetu ya Mombasa. Tumegundua hili tatizo la muguka linaonekana ni swala la viongozi tu. Ndio manake unaona katika mitandao picha kina mama wazima ndani ya Mombasa wankaa vibarazani na madera wala muguka. Hawaelewi.